Whakaalawhalahi atu, hāni he tūla tō walatala te tupu, ke lata ea moe a whiawhi nei. Whakamua, kua mana kia e pataanga he tau whāhinga hua mai tō tangata, si pihia moe whāhi mālolo sino, ke whakailoa ai taha whakailoanga hangawia ki hinga ngāo coronavirus he whāhi tapu nei. Ka koe māmhea ho nei, nā keila moa ia e tau whakailoanga ia. Koe whakailoanga whakamua ne moa ai he aho ua he whāhi tapu kamali. Koe mga aho nei ke motu nā i ko saina, kua katoa ai tōlu seo me onungu furumataha e tau tangata kua mamasi ai hā koe ngā ngāo nei koe coronavirus. Ko māmhea aho i neawhi toko fitu furumalima e tau tangata ne mamasi he taha e aho. Kua whai mga aho he hoko mai e takitaki leo leo whaugo Timothy Wilson ke he motu me hana mga whaoa. Nā kai whauwhu kia ia ke he motu, kua whai mga aho ne nofo mai ia ki niwe he tau tau kua mole. Whakatutala ia BCN News he whaita pukamale mo ia ke hana ko tofanga fō. Whiawhiala he motora ki hoko mai ki he motu nei. Koe taha mohi misi haku e hoa lewa dei manako au ki tamai hako mga whoa ki he motu nei ki rinofo. Ski kua tola he whiawhia ho motora ki o mai. Mo e whaoe lei haku ke he komisina. Hako e whaitua la tolo ki au ke moa au e ka tofanga nei ke hau ke motu ki ngohohi nei. Ko Timothy Wilson, koe takitaki leo leo whakamua mai he motu ko Amerika. Koe laulahi he tau takitaki leo leo whakamua mai he motu ko New Zealand, mo e toko ua koe tau tangata niwe. Koe taha mene ne ke he lahi mai he motu nei moe motu hako nei hau au. Koa meki he tau leo leo he matakawina he hau au ke whakaako ke pulotu ke taha wala he ngahua leo leo. Ka koe motu nei, kua lata osi tau leo leo ki ilo osi tau mene ke tause. Si ai meki ala tola ke wharo ke moe tau whakakoanga ke pulotu ke taha mene ni. Si tau lali au ke whakaako e tau pohala ke tause tau ngahoi nei, mo e whakaako e tau wala kehe he punga hoi nei, ke he motu haku ni hau ai. Ka koe amana manaki anga haku, kai ono ke he tau mena whakalahi, ke moe tau puhala, moe kume tau puhala, ke meki ke moe tau tangata ni o mai ki nei, moe tau tangata ki nene nofuhi nei, ke moe mawhola, moe melino. Nā kai whiawhia e whāhi whenanga vēwa ki he tau whalele ni utakehea he kautaha e New Zealand. Ka mata mo e whalele ni mau ke hoko mai he māmhea ho nei. Pehe e ulu whakatonu he whāhinga hoa whenanga vēwa ko Felicity Boland. Nā kai whai whakatutalaanga e New Zealand mo e ofisa hana tō tause tau whiwhilianga ia ke utakehe tau whalele ia. Koe whalele ne whamahani ke hoko mai he tau ahongo fua ko nā kai hoko mai he māmhea ho nei. Pia whoki mo i tōlu e tau whalele he mahina masi. Koe tau whalele ke he tau ahongo fua aho ua, aho fluma mo e aho ua fluma tōlu he mahina masi, kua utakehe osi e tau whalele ia. Koe tau whiwhilianga nei ha e New Zealand, tō lau ia e whāhi whenonga vēwa, mo e tau whakaholoanga halau tōlu, kua manaki ke whakahoko he mahina ia hamasi. Tala hau mai e ulu whakatonu he whāhi whenonga vēwa ko Felicity Boland, koe tau whiwhilianga nei ha e New Zealand, tau se nā kai whai whakatutalaanga mo e ofisa whenonga vēwa. Koe mena ia, koe tau whakaholoanga kua manaki ke whakahoko he mahina masi tunga e taha taonanga Saver Niue, mo e taha whanoanga he atu Pasifika ke lata mo mtakau Pacific Financial Technical Assistance Centre, kua nā kai whakahoko ha kua utakehe tau whakalele nei. Koe mahina te semo he tau kamali ni whakapuloa e BCN News e tau walatala nei, mo e whakailoanga ni moa mai he kautaha e New Zealand. Pe he whakailoanga ia koe kakano ni utakehe tau whakalele nei, ha koe tau hikianga he tau puhala ngahua, mo e ha kua nā kai tōlanga e tau pāsese ko tutungi ke lata e me tau whakalele ia. Pe he e New Zealand, koe tau mga hona, nā kai tōlanga alau tōlu koe average ni ki he hongfulma lima e tangata e poke pāsese he taha e whakalele ia. Koe tau hikianga nei, lauia ni e tau whakalele ke tau ahongo fua. Ke whakausi haka tau tōlo tau walatala tu tupu mai a whiawhi, koe whahi tapu kua mole, ne whakahoko e tau whakatutalaanga, mo e tau tangata, whalu tau tangata he motu hangawia, ke tau amamna ki anga ngahua lalahi, ke lata e mo e uafo i alofi, si piha foki mo e tau ramp i Awasele, mo na mukulu.
Takitaki ai he tau o Fisanga Hua he Ministry of Infrastructure e tau whanoanga nei, tau matakau mo tau maanga ko Awasele, Namukulu, Tuapa, Hikutawake, Alofi Tukolau mo Alofi Tonga. Sipihia fōki mo e whalo tau tangata mo tau matakau ne lahi e whakaonga ki he tau matakawi nei. Ko e tau whakamtalanga, ko ki sia ki ai whalo e tau whakatai ki ono mo i whiwhili ki ai e whakatuwhano mo i tau tangata he motu, ko e hawhi e whakatai ko lata tonu mani we. Pe he fōki e taha hukui mai he matakau Asian Development Bank, nā kai koe tau mena muka nei, mo e loanga ia e puhala ki ngā hua ki ai. Koe tau whanga ngā hua pehe nei, tō lewa mo e ono atu ai ki tau tau i mua, tō kisia e tau whakaosianga. Koe mga aho nei, nā kai lai loa mahino ia e tuanga hani we, koe tūtaki fōu ki he matakau ADB nei, koe hei ngā e tau langa matai kua maeki ai niwe ke moa mai he matakau. Ko niwe koe motu ke anofulu mawalu aki ke matutaki atu ai ke he Asian Development Bank, ne whakamoli ai he mahina hamasi he tau kua moli. Sipihia tau tōlua tau wala tala tutupu ke lata e mea whiawhi nei, munui ne pōna no whana.